ikipe ya APR Football Club amazina avugwa ni menshi. Iber ejo wateye ibuye rimwe yica inyoni nyinshi dutambagiza ishyoronye akotsi kazamutse bivuze wabajyamo abakinnyi rero ubwo rero abakinnyi bari kuvuga muri APR bidahindutse rwose nk'iki kimuno gishaka kurangira bamaze no kugera i Kigali. Ubwo nyine iyo tuvuga ko bidahindutse ibiganiro byarangiye hasigaye kuza agasinya bishobora guhinduka wenda ku munota wa nyuma, ariko ntabwo twakunze kubona APR mu by'ukuri yamaze kugera ku mukinnyi bamaze no kumvikana ngo bihinduke. Uyu mugabo rero yitwa Maduzon, akaba ari umugabo ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Urabona ko isoko ryo muri Burkina Faso rikubahira cyane, haba ba Ouattara n'abadao. Uyu Maduzo rero yakinaga mu kipe ya Tupuisa Mazembe Englebel, ariko ikipe yigiyemo avuye mu kipe ya AS Douane yo mu gihugu cya Senegal, nayo yagiyemo avuye mu yitwa Kozaf yiwa muri Burkina Faso. Urumva uburyo azamutse Maduzon avuye iwabo muri Burkina Faso aca muri Senegal, ubu yari muri Congo muri Tupuisa Mazembe Englebel. Ni umudefanseri wari kapiteni wa Tupuisa Mazembe Englebel. Rimwe abakapiteni ubundi ni vice kapiteni, rimwe abakapiteni ubona donc ari muri babiri. Ubundi afite kapiteni mukuru akaba vice kapiteni, ariko urumva ari muri kapiteni nyine. Twabivuze ko APR kino umudefansi w'umunyamahanga uza gusimbura Aswane, gore umusimbura wa Swane uyu Maduzon. Babe Diarra wari watekerejweho umunyamari muri Stade Marie, yaranze arahenze kandi nabonye ama equipe yo muri South Africa, nabonye Orlando Pirates na Kaizer Chiefs zari zamuvuzwemo. Uyu mudefanseri wa Tupuisa Mazembe imaze gukina imikino 40 iyi sezo. Mu mikino 40 harimo mpaga imwe, murabyuka ko batempaga. Ubwo bakinnye 39 mu kibuga, yakinnye 33 abanzamo, urumva? Mu gihe undi umwe yawukinnye avuye ku ntebe y'abasimbura muri 39. Urumva ko uri umukinnyi uri active hari. Mikino 34 33 banjemo umwe uvuye ku ntebe y'abasimbura muri 39. ni umukinnyi mwiza kandi ubona ko ari mu myaka yo gutera umupira ariko imyaka 28. hari undi mudefanseri mwiza w'umukongomani, nuko wenda APR bishobora kuba yarashimye cyane, wenda shobora kuba n'izindi mpamvu wenda batagura umukongomani muri iki gihe, ariko Patrick ye n'umusore witwa Magruari n'ufite imyaka 28 y'umukongomani ngo yari nziza cyane. Banambwiye ko ari no mwiza cyane kurusha Maduzon, ariko bambwiye bati Maduzon ku ndeshyo ye, ku mbaraga afite, ku mikinire afite, ashobora gukina umutima wa defense agakina no kuri gatandatu. Mfite abantu hari rwose za Rubumbashi bambwiraga yuko ari umukinnyi mwiza cyane. Nanagereje kuvugisha biganiro Anta kubera yuko afitemo mwenyewe Magruari intambwe. Ego Ntamwe Magruari. Nanagerageje kubaza Anta kuko afitemo Bing Bello muri Mazembe. Ndamubwira mvugishije Bing Bello ambwira uwo mukinnyi uko ameze. Anta arambwira Magruari intambwe Kalonji. Anta arambwira ati ni umudefanseri mwiza. Arambwira ati ni umudefanseri mwiza vraiment, ku buryo kuri taye ntafite record y'imvune, yavuze imikino yakinnye, ni umukinnyi vraiment ni calibre nziza. Kandi Mazembe abantu mva ngo yarashize, ntabwo yashize kuko iracyagera mu matsinda. Deja n'ubu ngo birayoboye. Twakomeza. Rugaje yabigarutse yavuga ko undi mukinnyi ugomba gusimbuzwa rwose, ko Rugaje bivuze niko byagenze. Yari yavuze ko uyu musore yarago nyirwanira gushaka ngo Zandani. Nge nsigaye njya mu mirongo migari icyo bita polisi za mirongo migari y'igihugu. Ubwo rero nareyo sinjya mu bakinnyi cyane, ndajya mu mirongo migari ya recruitment. No kuvuga n'abatoza n'abapresident ama equipe. Ibyo byo kurwanira amakuru ngo nayigezeho mbere ibyo yarashaka. Mamadusi yagomba gusimbuzwa undi utayizamu w'umunyamahanga. Urakumva Mamadusi uri kuvugwa rero usa nawe yaranyijanize n'ikipe ya APR, yitwa Aman Mikel Quadiocan. Ni umunya Cote d'Ivoire, muremure rwose bifatika, 1.80 m. Shaka gukinisha indyo arimo so neza. Akaba ari watsinze ibitego byinshi muri ikipe yakiniraga yitwa Afad. Urumva Aman Mikel Quadiocan, umunya Ivory Coast, winger. No mu winga gukina iburyo, shaka gukina ibumoso, no mu winga rwose wose arakina. Ukanamuhengeka urana ya system y'aba 11 bakinisha imoso ya kera, uvuga ngo n'umukinnyi wa Heza uruhande agahindura cross. Arabyumva. Wa mu winga w'imoso ucakarindwa agatsinda ibitego, arabyumva. Ku bitego bye 17 rwose mu buryo urufisha mwabonye ko muri Cote d'Ivoire muri Ligue 1 niko championnat abo bayita rwose mu ikipe ya Afad. Ku myaka ya 27 y'umugabo witwa Jacques Anouma. Yuvuze Jacques Anouma muri Cote d'Ivoire abantu baramwumva cyane, n'umwe mu bagabo
b'abanyamupira cyane niwe basa naho batangiye gusinyisha wenda mbere y'andi makipe. APR barabanje bareba muri budget bagomba kuba bafite umwaka utaha uko bimeze, bariviza neza budget, baravuga bati tuzakoresha ngahe dukurikije nayo tuzaba twahawe, kugira ngo bamenye ngo tujya ku isoko tuzakoresha amafaranga angana iki. Nta nubwo ari n'abakinnyi benshi bazasinyishwa muri ikipe ya APR. Urumva bamaze kureba ibyo bimwe twavuga ko ari abakinnyi bashobora kurekurwa, harimo abakinnyi buri muri APR batakirekuwe, batakirekuwe rwose, bavuga bati kubarekura n'ubundi ukazana abandi nkabo nta logique irimo. Ukavuga ati ushaka kurekura nka Ramazan ukazana undi mukinnyi nawe bigaragara ko ari ku rwego nk'urwe ugiye guha amasezerano mashya ugasanga ntacyo bimaze. Nk'ubu amakuru mfite no ko Ramazan ari mu bakinnyi batazarekurwa muri APR, bazaguma muri APR. Urumva bavuga bati n'ubundi stat afite yo gusimbura kuri Ramazan niyo nta kimutwaye kandi natwe nta kidutwaye. Urumva kuko n'ubundi ntabwo tugiye kuvuga ngo tugiye kumubanzamo, ariko ku muswade player nka Ramazan tumugumanye nta kibazo biteje. Ramazan utaragize n'amahirwe ku ngoma ya Tarebu yo kuba mu kibuga cyane kubera byinshi twagarutseho, ntabwo ari n'umwe mu bahawe n'amahirwe. Ari Polivara imyanya myinshi arayikina, reka ture ari na discipline buri APR icyo kintu gikirebaho. Buriya turabizi abakinnyi benshi bajyaga banatindaho bafite discipline, ukavuga ngo aracyari na muto wenda umupira yazagira icyaha ekipe, ubwo ni amahirwe nawe yabagize yazabyaza umusaruro cyane. Ubwo undi mukinnyi namenye ko bashaka gushyiramo umunyarwanda byihutirwa agomba kuva mu kipe y'igihugu ahita nabwo navuga ngo gusinya no gusubira mu rugo, ni Fidari uyaremye, uyu mwana w'Ishyorongi buravuka n'Ishyorongi. Bamaze kumumenyesha ko muri Kiyovu buriya nta masezerano yari afite, urabizi ko yaratije, ni umukinnyi w'intare babagarutse mu rugo, nta byo kujya kuganiro byinshi bizabaho. Ubwo nyine Kiyovu nayo nta kizamenyesha kuko umukinnyi intizanyo yarangiye, no kugaruka bisa na hari mu rugo. Impamvu yo kuzana Fidari rero namenye ntabwo nawe ari umukinnyi bavuga ngo aje guhita atangira kubanzamo bijyanye n'abataka basanzwe bafite, ariko ko bamureba bamubonamo potential yo kuvuga ngo aramutse anashatswe n'amakipe yandi yo hanze, kuko nayo makipe yaramubonye sezo nziza, bakavuga ati yagahagurutse avuye muri APR, yagahagurutse avuye Ishyorongi, nayo makipe aramutse yagiyemo. Ubwo rero Fidari agomba kuva mu kipe y'igihugu rwose, ahita atangira n'imyitozo n'abakinnyi b'ikipe ya APR ku makuru dufite hatagize igihinduka. Ibe mbere yo gukomeza wenda reaction nakora kuri iyo transfer nge sindi Paul nabyo byatumye asubiza amaso inyuma, nibuka Taiba muribuka akora sezo nziza muri Marine bakamuzana ku nshuro ya mbere uko byagenze. Taiba yabuze umwanya, yasubiye muri Marine yaramaze kwiyenerva. Taiba yarapfuye mu mutwe, bimusaba n'igihe kuko sezo ya mbere asubira muri Marine yari yarasubiye hasi ntiyakinaga ngo ubone ko ari tayari. Kubera iki? Cyagiye kinini yamaze muri APR, ko APR iracyafite Watara, APR ifite William Tugwime, hazaza n'undi rutayizamusimbura Mamadusi. Uwo mwana biragoye ku mwanya yawubona. Uyu munsi umbwera Ramazan ushaka kuvuga ngo hari aho ushobora guhengekereza, ariko kuri Fidari ugisese zimwe y'igitangaza muri Kiyovu, yarakeneye indi sezo muri Kiyovu cyangwa muri ekipe mu mwanya agakina akabanzamo, kuko iyo ofa ntabwo izaza adakina. Fidari afite ingahe? Afite imyaka 24. Afite 24 bura akuzemo. Ntabwo ari umukinnyi wo kujya kwicara, yari mu myaka yo gukina. Yari mu myaka yo gukina. APR ko nayo bikeneye abakinnyi b'Abanyarwanda izabigenze ite? Abanyarwanda rafite muri defense liga. Uretse ubwo umukinnyi imbere, ariko turi kuvuga mu bakinnyi basatira se. Nese akazabona umwanya ryari kuri Tarebu Dahindura. Ikibazo ahubwo se ni gute yakira umwanya umukinnyi utsinze ibitego 11 muri shampiyona, cyetse wenda hageze agasubira inyuma, ariko ibyo bitego se nubikeneye mu ikipe yawe. Ariko ni cya kindi Rugaju yatubwiraga, ashaka kutabanzamo ariko agahabwa iminota yo gukina. Ni cya kindi Rugaju yatubwiraga. Nabarahiya aba bakinnyi nibajya baza iri sufiko muri politike equipe bahabwa umwanya nabo bagakina. Nge mbona abantu transferi zibagora kuzumva, kandi icyo kintu cyabaye igihe kimaze igihe muri APR, sinzi ukuntu kizacika kugira ngo abantu bacyumve. Iyo umukinnyi yaguzwe ahabwa umwanya wo gukora imyitozo kimwe n'abandi, aryamishwa akanagaburirwa kimwe n'abandi, arahembwa kandi ku gihe kimwe n'abandi. It's up to you. Kuba tuvuga ngo abakinnyi b'Abanyarwanda ngo nazo zicara, fight for your place, ibone. Egasoyoza tubwira ko Tarebu uza kuri Radio Rwanda abantu baravuga ngo uzarangira, uri shatse uribona.
nta kintu cy'ubuntu kibaho ntacyo za kuri radiyo rwanda bavuga ngo azarangira ngarisoje ngo arirangira nta kintu cy'ubuntu kibaho fight for your place niba wumva utarivariza warakoze 11 muri Kiyovu upaswa na barene ukumva ko utakora imyitozo muri APR ngo utsinde Kenzi umerita kwicara kuri bench havemo n'ikintu abantu bahora batsindagira kuri APR ngo yica abakinnyi b'Abanyarwanda